Horas subani hita haganupan, Bapa Inang, sonai homani haganupan, hasoman nama poso, ijape na siam marianan bani sonarion, horas shalom. Sonaha kabar na siam haganupan, mudah-mudahan haganupan ibagas paramotion ni Tuhan tane bata. Amin. Ya, malah suhurta Bapa Inang, paima ijalo hita hata ni bata ase martonggo malubi hita. Martonggo mahita. Ham Tuhan Bapa nami na marhabang sa inaguri atas puji-pujian pa kon terima kasih hatahon hanamba mo Tuhan. Ham dunay bata na markuasa itanohon Tuhan. Na markuasa bani guluh nami pakon haganupan haguluhan na itanohon. Bani panorang ale Tuhan sihol uhur nami manangar hatamu. Asi marsahap maham Tuhan marsora matundimu bagas uhur nami Tuhan. Asi yarusihan nami haganupan hatamuin Tuhan. Gabein masih joloman nami malakka bani guluh nami hon. Tangar hamahan nami riak pakon tonggo nami ale Tuhan. Na pada sanam bumumarhiti anakmu Yesus Kristus, Tuhan jana si paguluhanan par jolmaon. Amen. Ya, di artene sahalinai husapan siam haganupan horas subat haganupan. Shalom. Ya, di artene Bapak Inang, selamat berjumpa pakon siam haganupan. Patandahon diriku goranhu aima Abram Ginting. Abram Ginting aima na tinubuhkon ni Inang Boru Tondang parhinalang tene. Ya, di artene ijon hatanine bata bani mingguon ay matar surat humbani buku pesalmen 146 ipukah humbani ayat sada yujungi humbani ayat na pasapuluhon. Pesalmen bindu 146 ayat sada yujungi ayat 10. Tiara sehubasahon hajon Bapa Inang. Pitah nay bata hasa hatengeronhu. Pitah nay bata hasa tarhatengerhon. Haleluya. Puji ma Jehovah aleton duihu. Say pujion kudo Jehovah sadukah au manggoluh. Say doding konon kudo nay bata sadukah dung au. Ulang mamarhatengeran na siam bani halak na sangap-sangap. Bani anak ni jolma na sengdong pangurupion bani. Horotap ko si hosah ni mulak ma iya hutanoh. Jadi bani ari ai magu maganup surah-surani. Mertua mahalak na mambahin na batasi ni si Jacob gabi pangurupini. Namar pangarapan bani Jehovah ne batani. Ay masito palangit pakon tanoh sonay laut ros si ganup isini. Naman ramot kon hasit tongan ros si sadukah ni dukah ni. Namamitori halak na niodoh-odoh. Namamberes si panganon bani halak na loheyan. Jehovah do napaluah kon halak na tertutup. Jehovah do namangukap mata ni nama pitung. Jehovah do napajongcong halak na dop ipatunduk. Jehovah do namakaholongi halak parpitor. Jehovah do naman ramot kon halak pangisolat. Isarihon do halak na tading maetek pakon nama balu. Tapi ipapelet do dalan ni halak parjahat. Jehovah do marrajai rosi sadokah ni dokah ni. Marsundut-sundut do nay batamu. Ale Sion. Haleluya. Haleluya. Amen. Bapak Inang si barjai madas ni si basaon taon. Salnay horas subat haganuban. Ya Bapak Inang, sa sitong ni pesalmen bindu 146 on ay ma pesalmen na luar biasa menurut hutene. Halani ibagas on, takas do sonaha cara berpikir ni par pesalmen dopak ne bata, sonay agi dopak haganupan na masa bani tanoh on tene. Ijon sihol ipelajar hita, sonaha do puji-pujian ni par pesalmen on manandahon panandayon na sa sitong ni humbani ne bata. Ay manebata si ni jago. Ya di artene asa ipukah hita humbani ayat na parlobe. Ayat na parlobe on ihatahon haleluya puji ma Jehovah aleton duihu. Haleluya nini par pasalmen tene. Na artini puji manebata. Puji manebata. Jadi par pasalmen on marhite ayat na parlobe on ipatakas do sonaha pabua guluh ni par pasalmen ay maguluh na mamuji-muji nebata. Ya tahun puji ma Jehovah ale tunduihu. Pertanyaan suku-suku nubata. Hubani isi do par pasalmen makatahon puji ma Jehovah. Atape haleluya. Hubani keluarga, hubani hasoman, hubani paramangon atau parinangon, hubani anak, hubani orang tua, hubani ise. Hape ni bani ayat na parlobe on. Hata puji ma Jehovah. Ay ma itu juhon hubani diri di par pasalmen sadiri. Itu juhon bani diri na sendiri. Masih sampai sonai tene.
Bapak inang, anggo misal ni hita, itonggor hita masada bangunan na megah mewah na jang tumang nitene. Totu mungkin ibagas uhur ta sadiri. Adong do uhur tan sihol makatahon. Wah, luar biasa do tongon pambahenan ni arsitek on tene. Boy ibangun ni bangunan na tinggi tumang ni. Anggo mardalan amar hiti tangga ni terus da subani ujung. Tolu jam pilang das. Anggo marlip mungkin podas do tene. Tapi anggo mardalan dalan ni tangga ay dalan ni. Lantar dalani sampai 3 jam halani kijang ni bangunan ay. Jana marhitihon ni ay langsung do adong bagas uhur ni luar biasa do tene. Sona hado boy bangunan on lang madabuh lang runtuh ni tene. Ay masada pujian. Halani memang itorina sona pambahenan ni arsitek ay tene. Atape mungkin itor hita sada anak boru atape garama tene. Itonggor hita jengis ni in anak ni siya nuhay. Jengis ni in boru ni siya nuhay. Ganteng ni in ay marga saragi hay tene. Marga ginting songon marga ginting tene. Tapi ay haganupan sa sitong ni patandahon pabuha adong sada kekaguman humbani seseorang atape suatu benda, suatu peristiwa bahkan tene. Ay matandani adong puji-pujian na luar humbani pamangan ni. So naima parpasalmen on. Ia tahun do puji ma Jehovah ale tunduihu. So na hado boy songonon tene. Sampai iha tahun puji ma Jehovah ale tunduihu. Bahkan anggoy basa hita bani ayat paduahon. Iha tahun dujay say pujon ku Jehovah sadukah aw manggulu. Say dudong konon kudu nay bata. Sadukah dong ahu. Luar biasa tene. Boy adong suatu ungkapan na menyatakan komitmen humbani Tuhan. Pabuah sadukah manggulu iya sihul pujian ni bata. Bapak inang, on mata kastarida. Kuasa ibagas diri ni parpasalmen. Kuasa na laho mamuji pasangapkon ni bata. Adong kegerakan, adong gairah, keinginan yang dalam dari hati parpasalmen. Mbani partundion ni. Pabuah sihol uhur ni mamuji-muji ni bata. Sampai sadukah ni dukah ni. So hita hagunupan. Na manangar ambilan on. Ongga do hita adong humbani uhur ta sandiri. Songon na gairah. Kuasa humbani ni bata. Ayam na sihol mamuji-muji ni bata. Rosi sadukah ni dukah ni. Totu mungkin adong do piga-piga hali. Atau mungkin ya tayang menay botohan nami tene. Mungkin adong mungkin lang. Tapi jon hita marlajar. So haganupan pambahinan ni bata. Sihol do ipuji hita na bata ay sandiri. Maningon adong do humbani uhur taon gairah na laho mamuji pasangapkon ni bata. Amen. Tapi Bapak inang haganupan. Na terjadi bani parpasalmen on. Sedo sesuatu yang terjadi begitu saja. Maksud ni adong puji-pujian humbani parpasalmen. Pasti adong ibalik haganupan na ay. Pasti adong. Adong uhur ni nalaho pasangapkon ni bata. Pasti adong sesuatu yang pernah dialami na ongga terjadi bani parpasalmen. Atape bani haguluhan na ongga itori parpasalmen. Adong manang lang. Ternyata bani ambilan tahun adong tene. Bahkan mungkin on sukun mana siam haganupan tene. Aduna dapot na siam sangga ibasa na siam ayat on tene. Anggo sadiri mungkin on itonggor na siam manang lang. Adong ijon bahwa parpasalmen on sihol patandahon ne bata ay ubani haganupan na manangar pasalmen on tene. Sihol patandahon ne bata ay pabuan ne bata ay sido songon halak na ligan. Sido songon halak na sangap-sangap ni tanahon. Bahkan sido songon halak na nabuyan dalhon hitay tanahon. Langsung na tene. Bapak inang anggo itonggor hita bani ayat papituhon desu bani ayat napasiyahon. Sa sitong ni ijon adong pitu hal atape pitu situasi. Ija na bata marhorja. Menolong, mangurupi, halak na ibagas sihol mendapatkan pangurupion. Adong pitu hal. Jana on sido hal na enteng tene. Adong do artinion sa sitong ni. Tapi sebelum huatahon artini. Huatahon lebih ni horjahon ni bata. Mungkin adong salah sada ay panidiri ni na siyam tene. On mapitu hal ni horjahon ni bata na parlubi. Mamitori halak na niodoh-odoh.
na paduahon. Memberi si panganon bani halak na lohean, na patuluhon. Paluahkon halak na tertutup. Paupathon. Mangukap mata ni nama pitung. Palimahon. Pajongjong halak na dop ipatunduk. Paunomhon. Maramot kon halak pangisolat. Pakon papituhon. Masarihon halak na tading may pakon na mabalo. Bapak inang mungkin adong salah sada umbani na do mahusubut pitu na husubut ay termasuk bagian ni diri na Syam tapi tangar na Syam on. Pitu ijon ipatuga. Pitu na Syam angka pitu nomor pitu atak pe anggo bahasa Sibalungun lang nomor tene nombur ni tene. Nombor pitu ay sedo nombor atak pe nomor na sembarangan. Jarang-jarang do on iucapkon. Jana anggo dom may ucapkan on ada sesuatu yang ingin ditunjukkan. Angka 7 bukanlah angka sembarangan. Angka 7 bani halak Israel ay maangka na sakral. Na penting. Na mungkin pitah na batada sa ni nama jolom angka on tene. Sedo sembarangan angka on. Maksud ni sedo sembarangan tene. HP ni bani pangarusian si dia anggo makdong isobut pitu ay menunjukkan sebuah kesempurnaan. Anggo dingat na Syam piga ari itapa na batata noon ay maonom ari. Jana ari papituhon ay maari ni Jehovah. Ari parsanan ni Jehovah. Ari ni nebata. Jana sihol iungkap parpasalmen on adong pitu hal na buihur jahon nebata. Sa sitong nilang pitu halon. Tapi haganupan tene. Pitu hal on pitah menandahon dasani pabua sempurna dohor jani nebata. Ito nga atong ni gulu taon tene. Ay mana terjadi. Sihol iungkap hon parpasalmen. HP ni nebata ay na itongkor si parpasalmen on. Sa duga iya manggulu. Ay manay bata na sanggup makorjaon haganupan situasi ni Jolma na ibagas pangurupiyon ni nebata. Halan niya do asi adong ungkapan di parpasalmen tene. Totu ibani pitu on. Pasti adong ongga irasahon, ialami parpasalmen on sendiri. Ase sampai ihatahon ni hubani diri na sendiri. Puji ma Tuhan. Puji ma Jehovah aleton duihu. Saya pujion ho magoran ni bata. Rosi sadukah ni sadukah ia mangguluk tene. Sungguh luar biasa. Panandion ni parpasalmen. Lang hubo tetap itongkor na Syam do sonaha. Luar biasa ni bata ijon tene. Nayungkapkon parpasalmen on. Mungkin na Syam adong ibagas salah sado man dipituon. Atap penaligan Bapak Inang. Masalah ibagas rumah tangga, masalah ibagas persekolahan ni anak. Ijuma mungkin ya tene pekerjaan di kantor pekonaligan. Anak na ibagas lang ramar lazar terus mar game. Adong nahurang parduiton. Cek ibagas keluarga. Tapi ingat na Syam mak. Ni haton parpasal menon. Naibatata ay manaibatani na sempurna. Sempurna do ia makorjahon mangurupi haganupan huruni hurta. Na sihol. Tuhan ne bata mangurupi na Syam hatahon bani Tuhan. Sanggup do ia sempurna korjani. Bahkan lang tanggung-tanggung. Ijon ipatudupat pasal mendo. Ini. Ulang mamarhatengeran na Syam bani halak na sangap-sangap tene. Ibanding kon parpasal mendo sonaha halak na sangap-sangap ay. Memang anggoy tonggor hita sekilas mata. Si dia ay adong do pangurupion bani si dia. Adong artani, adong jabatan ni, gelar ni, nama teman-teman pakonaligan. Tapi si dia ay songon hita sa diri do. Nalahos salpu do si dia. Anggo ma itarik Tuhan ne bata hosah ni. Ya jadi tanah do. Lang boy tempat persandian tane bata. Unang mamar pangarapan. Martenger ni urubani si dia na sangap-sangap. Anggo panorang ijia halak Israel. Halak na sangapon ay ma na iya kuwi tene. Si dia ya tempat pengharapan. Tapi betul na Syam. Marpangarapan hita hubani si dia mungkin pinjam hita duit tokon haligan tapi ujung ni bahak do si dia akhirna iparbudak do halak na marpangarapan hubani si dia. Lang sanggup si dia membayar utang mungkin jadi budak suruh makorjaon in lang igaji pitah mangan desani ipe ipaksa uhur-uhur ni
bangsawan nggo bahasa Indonesia ni. Kita lang raso ngonay tene. Nay bata sing sihol uhur ni memperbudak kita, tetapi membebaskan yang buta dicelikkan. Ya tahun ijon. Nalohian ibere roti si panganon. Natartutup ipalua. Janda-janda, anak yatim. Ibere uhur na bayu bani sidia se tetap marpangarapan tene. Luar biasa do tumang ni. Dan marhiti aundo sonaha par pasal men on makatahon. Martuah mahalak na membahen na batani si Jacob gabi pangurupini na marpangarapan bani Jehovah na batani. Saduka on na siyam, mapainang sunagi hasoman. Isido na gabi pangurupini si na siyam, isido na gabi pangarapan ni na siyam. Hasoman, atap diri ni sendiri, atap pitah na bata dasa. Maningon do, pitah na bata dasa. Jana naparpudi bapa inang nasihol husubut kon ijon. Sa sitong ni haganupan na isubut pitu hal na ijonon. Horjani sedo ay. Isedo na porsehon na bata lalah makorjoh na. Sa sitong ni haganupan na pituon. Iha porsaya na batado ay mau bani pemerintah, bangsawan, raja pa kon naligan. Tapi bani bukti ni kenyataan ni raja-raja Israel. Agi ganupan raja-raja ni tanohon lang sanggup makorjoh na. Justru na aturan ni si Dea makorjoh na madear. Justru rakyat-rakyat yang tertindas semakin ditindas dan dimanfaatkan. Tapi John parpasal men sihul makatahon. Jehovah duman rajai rosi sadokah ni ayat 10 ayat ini. Artini hagunupan na horjahon na kinay na aturan di bangsawan na makorjahon tetapi ay horjahon na batado. Artini raja na batado na do sa sitong ni nalayak na pantas yata hor raja bagas gulo taon. Amen. Na batama na bahin na siyam gabi raja bagas diri ni ham bagas uhur na siyam bagas pikiran ni siyam bani horja na siyam. Ase haganupan ay de artene. Jano humani bapa inang ibagas na pitu ay sa sitong ni adong dua hal na terselip tene. Dua hal na terselip na menandahon isi do na pantas mendapat haganupan diar layak ni bata ay tene. Na parlobe ay bani ayat 8 iha tahun Jehovah do na makaholongi hala parpitor. Jadi on sedo situasi na butuh pertolongan sebenarnya tene. On sebuah status standar atau karakter seseorang di hadapan Allah. Ay mahala parpitor. Jana sebalik ni ayat sia bani ujungnya tapi ipapelet do dalan ni halak parjahat. Jadi ibanding hon do jon halak parjahat pakon halak parpitor. Ibanding ko do jon bangsawan atap pe bahana bani bahasa Simalungun ni halak na sangap-sangap pakon nay bata. Ise do nay pihak ni hita. Nay bata do atap halak na sangap-sangap ay. Jana ise do hita halak parpitor atap halak parjahat. Halani halak parpitor pasti do Indona iramuti Tuhan ne bata. Indona iurupi ne bata. Jana naparpudi sahali tene. Naparpudi sahali. Ang gubani ayat naparlobe no kanay. Iha tahun do haleluya. Puji ma Jehovah alitun duihu. Seruan, keinginan, ucapan, teriakan dari hati dan untuk hati. Ase mamuji pesamkon ne bata. Bani ayat papituhon. Bani ayat pasapuluhon naparpudi. Iha tahun di Jehomani. Hata haleluya. Tapi sedo itu juhon behu bani diri sendiri tene. Tapi itu juhon bani Sion. Bani Israel. Bani umat ni nebata. Artinya ayat ini. Pawo haganupan kuasa ni nebata na marhorja bani diri sendiri. Pangurupion ni nebata. Hatahon maay bani halak naligan humani. Ase unang pitahita tumang na dapat malas niuhur na humbani nebata. Tapi halak naligan pe. Hasomanta, keluarga. Haganupan tetangga. Kenalan-kenalan ta. Riak pokon hita mamuji bersama kon nebata. Jana ondo sa sitong ni tugas ni hal na persaya. Kita mendapatkan berkat supaya menjadi berkat bagi orang lain. Pasu-pasu na domay jalot taay, ibagi hita gabi pasu-pasu bani hal na ligan. I do na iingin kon nebata bani hita haganupan. Jadi Bapak Inang ase marhite haganupan on ahado haonaan ni hubani hita tene. Aima ase hita haganupan marpangarapan mahubani ne bata na sempurna ay. Ase marpangusandian mahubani ne bata. Ase porsaya martenger ni uhur mahubani ne bata. Ulang mabiar na siyam. Age na siyam haganupan ibagas. Ya pangurupiyon tene.
ibagas sasosakan. Hal ini na bata ta sanggup do peluahkon hita ganupan jol mana persaya mbani haganupan ai. Hal ini bata ta mana batana sempurna makerjahon haganupan ai tene. Pangurupion ni das do bani hita. Tangan ni das do bani hita. Napa duahon ase ipuji hita ma Tuhan tamar hite sorat ta tene. Ipuji hita. Songon neha tahun ni parpasalmen on tene. Puji ma Jehovah alit tunduihu. Saya pujion hudu Jehovah sadukah omang golu. Saya do dingkonon kudu nebata sadukah adong au. Jadi anggo bahasa Simalungun adong dosa sitong ni lagu ni on. Pinuji maham Tuhan nai bata. Humbani bois ni sorakin. Ibaluti ham hape horku. Ase mandoding. Kati hubam kira-kira sonai matene adong do lirik na nasalah ho mani jai. Jana anggo bahani bahasa Indonesia dong do ho mani lagu na sesuai na pas tumang hujon tene. Sebelum ai ase hudo ding hon lobe otik. Mudah-mudahan on gabi pangarapan mau banta. Ban gabi saksi mahita ibagas tanohon tene nalahu pa baritahon haganupan karya ni nebata itong-atongan ni guluta. Puji manebata ale tunduihu. Puji manebata sadukah manggulu. Gabi on masada janjit tahuban nebata. Sangga ibagas ahape hita situasi aha. Tetap di yuhupi nebata hita. Unang marpangun sandian hubani diri tasandiri hubani halak. Tapi marpangun sandian mahubani nebata. Ia dona sanggup mengurupi hita tene. Tenger menghurta. Targogi hitungan nebata adu hita. Bisa namar hiti honi on. Gabi pasu-pasu mahita tene. Maka holongi saninata, maka holongi orang tua ta. Sana bani minggu on. Ya tahun doa se maka holongi. Tano pakon haganupan di sini. Anggolang ongga dapat hita holong ni nebatana stong ni. Langboy holong hita ay. Tapi duma pelajar hita bani penorang on. Sonaha holong ni nebatana sihul paluah kon hita. Terutama maay holong keselamatan tani haduahon. Jadi holong hita mah sumanta, holong hita tanah on. Ahana behorjawan hita, tanam pohon, pohon legan, peporsih. Keadaan lingkungan ay mohorjawan hita. Martonggo hita. Dia tetupa hata honon nami bemutuhan. Nebatana doma marsora, marsahab benami marhite. Ambilan nama dia na doma tangar hanami Tuhan. Ase parkoguham hanami, ase buih hanami gabi saksi mu Tuhan. Nalahu paberitahon. Horce tanganmu na sempurna Tuhan nami. Pituhal ne horjawan ham. Beritana on patandahon kesempurnaan ibagas sampang rupion na sempurna Tuhan. Cina marpangun sandian mahanami bemutuhan, haganupan masalah nami onduskan hanami bogas tanganmu Tuhan. Urupiham hanami ajari ham hanami Tuhan. Terima kasih Tuhan haganupan kuriamu. Setontong ramutiham Tuhan.
na ibagas odoh-odoh, na ibagas pangurupian tolong ham Tuhan. Keluarga na butuh pencerahan Tuhan. Anak-anak ni si dia hagenupan Tuhan, asigabe anak-anak na berhasil menghagenupan Tuhan. Nasari jana makaholongi orang tua ni Tuhan. Terima kasih Tuhan martonggo na bemu, ibagas gorana Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ya diar Bapak Inang, si barjon madas ni perjumpaan ta. Tuhan yang pertama masuk hita genupan. Salam. Mudah-mudahan boy hita pajupah mbani minggu nalahoro. Anggodong saran pakonaligan boy tulisan siam tene. Baik melalui komentar atau mungkin adong alamat email na hupadas itu ruh. Jadi anggodong suku-suku di siam pasal ambilan tabani sadari on. Boy chat na siam, email na siam, ase boy hita saling sharing tene. Hanami pesihol dohur nami sonaha jemaat tene haganupan memerlukan hatani nebata. Hanami pe boy homani manandai na siam. Jadi hanami pe bagas na hagale kondo homani marsi tonggo-tonggohan mahita. Ya diar. Amin. Oras dia tetupa.